He tata ki te hawhe miliona ana apataki i runga pai papuri. He tangata tino rongonui a Parker Davis i Tik Tok. He rongonui ana whaatata whakamohio te tangata ki te āhua o te reo me te tikanga Māori. No nā koe nei ia whakamānawa tia i ki te tohu pāhotanga mataora i ngā tohu Tik Tok o Aotearoa me Ahitereiria. Anea mare haimona riki. The winner is Parker Davis! E angi tūwana I ngā taumata o te ao. I hope that me winning this award shows that this space is our space as well, and that there are many, many people out there who will support and who want to support our people. I tīmata ke a Parker Davis I tāna hi koi mārunga Tik Tok I ngā tau e toru ki muri. I tāna rokohanga atu ki te whakamātau tau a whakaata Māori mo te pānui I te mihini whāngai kupu. He pēhia nei te whaihua o a tātou mahi whakaraura. I really wanted to have a go, and you could only do that on TikTok. So I came over to have some fun, but that led to people asking questions about te ao Māori, te ao moko. These days, it's kind of swerved into whānau life, being a dad, being a partner, growing my children and living my life. Ko te nui ngā wāna mahi e whai nei kia whakaako I te tangata ki te mātauranga Māori, engari ka matua aro atu ai ia ki te awhi e tahi atu Māori kai waihanga whā tātā ki te whakatū I a rātou wake pai pā hopori. And a word for girl is kōtiro. I'm not a real teacher, so these days what I do is I direct anyone who asks any pātai about reo Māori to other content creators who are trying to grow their platforms like that. Tata ki te hawhe miliona tāngata e whaiwhai nei a Pāka me tēnei taupānga, hei oi, ara tonu te hunga tāwai. We're all human, we all have our own whakaaro about life, we all have our own tikanga. Because TikTok is such a public forum, a lot of people feel obliged to just let you know that they don't like you. E hara kuia ana he te Māori I whiwhi tohu, ko Jura Metsu te aukura hoki e ke panuku I te wāhanga ki te toa I Aotearoa mo te waihanga whā tātā. I just hope that it inspires other people, other Māori, to start creating content and to start sharing their whakaaro on life and whatever mahi they do. Hei tā Pāka ke te rangatahi haere tonu I te taupānga nei, he waka no kia whakatairanga I te ao Māori ki te ao whānui. Mare haimuna riki, te ao Mārama.